Lutino mia jakapa wiangwen gutiro kwero kwan mamegi ki UMI ijange mati gulu. Amori hajole ka Lok Angeya me wangcha wadek me otieno ila kwet TV ki an lamal Isabella. Kum Lok Duchu war kitman. Lutino maramo mia jakapa wiangwen gutiro kwero kwan mamegi tinni ki Uganda Management Institute ijange mati gulu man bene kwe me tien Pierre Rio chele. Lutiana pa we abungwen gutiro kwero kwan ki postgraduate master in business administration. Lutiana Bero gutiro ki master in management studies. Lutiana Rio gutiro ki school of civil service and governance. Lutiana Pierre Bero we abungwen gutiro ki postgraduate diploma in management science. Lutiana Pierre Wachel gutiro ki postgraduate diploma in finance management. Lieutenant Pierre Rio Wiangwen gutiro ki public administration and management. Kadung Lieutenant Pierre Bor Wiabero gutiro ki project planning and management. UMI Chancellor Geraldine Namirembe utiro foyo gamente pitote mamegi mechwako ko gangkwan meno kare duchu. En beno legalo teleme Acoli me konyo ko dano me kwan matek weru le kakagi diri maja kainen gen gutegi. Beti ya olo chan matila chung od moko chek pa mon me Gulu City otiro miyo tambod mon ni umiero gukte kwantalo gen na pierre tek piano bikonyo gen ki kom deno chan. Eno miyo la bolle ni lotino kwan me ya Acoli magitiro kwan ki university mapat beru nok tutwal kay por ki region mokene. Stella Adong matila tien kwan motiro kwan ki postgraduate in finance management no wajoni ibitiyu ki di yermaiti kereni me konyo dana matingep en werkunge ken me gwaro lim mamegi. Eno miyo luo bodmon me ya Acoli sub region me donyo e university me kwane Rwom mamalo weru konko mamegi ki gae mamegi bene. I'm so grateful that what I've achieved today, it's going to improve on my professionalism. Then I also hope for further studies. I'm hoping for CP here so that I improve on my profession for promotion or a better pay. Then also, I would like to advise my fellow girls to concentrate in their education because it's a source of investments, and they should also know that they too can make it by concentrating. I'm also encouraging their parents to also work so hard to make the girl child stay at school. Every finish line is the beginning of new race. So I need food matter for team. Of course, my vision is to see a better society. King age man no, we are hoping better my bay down away. Kwan metiki kwan be tutwale ki wan mon miyo iri kare mi weko no ngech madwong mero ngech kom jami ma ikwano da jami ma itikati yune kai kero la ka chiel wero idon idok teach makameri tutwale man makimoni career growth kombe ni tutwale wan ma aki kumale ma Uganda kape kwano wero nung promotion edok teach payor tida lego won tutwal ni du gang kwan met kara tan makameku met ngej makameku were mete ki dongo lo waman me Uganda ka timu man ka chiel ki am ci wabi mete ki don lo wa mete ki telo lo Acoli da wabi mete ki wekko Acoli man lo ba magangwa enini budon da budon mete nyim. Gilbert Olanya matela chu od mokochek me Kilak South Yamoro district o wajane Pierre tek tutwal me medo Rwom me kwan nono ya Acoli sub region ka kimiro ni Rwom me kwan mede onyo ile malo. Eno wajane dana me Acoli sub region gimar kwan matek tutwal ento pero me chane region meno ayegeo gen. Ikom luteno miya jakapa we angwen magen gutiro kwan ke UMI luteno miya chel ki Pierre bijwe abichel ayego aki ya Acoli sub region. Ikweme mwaka mukarme ten Pierre Rio ne inoni luteno miya dekeken ayegu tiro kwero kwan mamegi kay por kime mwakani. Kidong luteno me Acoli sub region obero Pierre Beer wia bungwen keken. Kiman bene kay neno inoni Rwom kwane ya Acoli sub region tika iromalo dog bene lutina nyira tie mapol kay por ki lutina wobe.
Ikom lutien Acoli mia chel gi Pierre bich wia bichel mago tieko kwan ki UMI ikwe metien Pierre rio wia chelle inone lutien anyira obedo mia chel ki apa kadong lutien awobe obedo Pierre ngwen wia bichel keken. Man ke por gi kwe mi mwa mukara inone lutien Acoli obedo Pierre ber wia bungwen keken. Kiman beno kelewe ya giki me Lok Angeya memegwa ila Kwet TV yo tiano tin. Alego ni uvod mabe kachawani Rwom.